لباجار آمد جعلی رهبرین دم پارتیه و یک دست دم پارتیه و نه کنفرانس که تل دار خستن دوی کنفرانس ده حتی ناشرداری چه کاری کریه و چه نشیه بکه نکاری بکه پیشروش ده دوی چه بکه سروان پلان و پروژه داخل گلک شردار هف شردار و اندامین مجلس جی تبلی و کنفرانس بونه او شردار یعنی هف شردار کشکار هاتنه درخستن شونوانده قیمتنه دانین جی دوی کنفرانس دا آمدنه یک جوان جبرز عبدالله زیدانه کو هف شردار باجار وانه بولن شو نویدان ها قیوم هیا بخیراتی سرچواتی سپاس هونج خیراتن سرچوان گلک سپاس دکم همه یکسر جپرسا قیوم ما دست بکم پیواجوی که آشتی هیا دمه که دریجه بردام دکه چاوی هر کسی لیبو قیوم را بله هیچ را نبو مزگینیه گوسته هیچ بو yani heviye mehne em bejin gur reheve pevajoye levra pevajoye ke dirokatiye dest pekirin jbu tevay gelin rojalata navin fırsateke mezin hatiye peşiyame ku gele rojalata navin gele Kurd gele Türk lijnave şerpelçune biderkeve bila jiyaneke azad jiyaneke rumet jiyaneke bi serkefti jiyan bikin fırsateke mezine heviye me evin herkesek ve fırsatı baş peşçağı bigire benirxine gur rehive pevajoy vekveji ani zaman tabii ki tübya kayyum baş ve ben keşan levra kayyum deste serkirine erişe ser irada gelle Kurd irada gelin Kürdistan'ı Türkiye jiyan dikin erişe bu aliye demokrasiye erişe bu aliye adaleti bu peşeroja Türkiye tişteke xirabe antidemokratike eğer em hez bikin em komartiyeke demokratik ava bikin em hemvelatiyeke vekhevi jibu Kurdan Türkan jiyaneke demokratik ava bikin pengavek heri serekej eve ku idi ve deste serkirina kayyuman dest ji bikeşin irada gel teslim gel bikin باشه دوی پیواژوی دا لسر شارداریان جی گلک رخنه هنه براستی دا علیه خدمت دا دا علیه پاقجیه دا دا علیه باجروانیه دا دا علیه کردی دا جی اون وان تشتا دوی کنفرانس دا ونه باق و جبو کو سر راست بکم elbet yani ma'na ke ve konferansı jî eve ve civînê eve konferanseke giringe ji bûme levra rêveberên xwe cihî da bûme pir mühime bingehîna demokrasiye bingehîna paradigmaya me ye fikriyata me ye levra em dibêjin em şaredariyên xwe bajarên xwe em ê gelê xwe rêve bibin yani heynê biryar tên dayîn gel nav dabin heynê ew biryar tên jiyankirin pirskerîkevên holêrakin gel nav dabîtin dema hesab bê pirsîn gel nav dabîtin levra em dizanin cihê gel hebîtin cihê fikriyata vekhev şerik, aklı şerik hebitin kemasi jî çênabin. Levra eğer tu tunê bêjî her tişte ez ê bikim, ez dizanim, ez ê rêve bibim, kemasî pir zêde bin. Lê eğer tu gel lê xwe, gel dinamîkên bajêr, saziyên sivîl, hevalên jin, hevalên civan, hûn bi hevra biryarê xwe bi hevra bidin, kemasî jî çênabe. رخنه جوارا جتێ Elbet yani em nabêjin em tevgereke partiyeke vesanın her tişte me çare ev pengavên pratikên em davêjin her tişte çare na niyeta me salih em iyi niyetlîne em xizmetkarê gelê xwe ne lê dîsa jî kemasiyê me jî çêdibin em jî insanin em jî beşerin lê işte me'na wan konferansane ev e em kî derê dikevine kemasiyê kî derê hember gel em kemasman kî can xebatê me em qelsman evan em vekirî gel hevdu da axivin aliye zaman, aliye çande, aliye xezayê, aliye xizmetên bajêr elbette em ê van kemasiyê xwe jî holê rakin ji bo pêşeroja xwe bajareke azad, bajareke hêj pehtir ji bo aliye anstengdaran ve jî bek erişilebilir em amade bikin ev ê jî em bêjin yani me got niyeta me salih e hevalê me xebatên pir pîroz jî dikin em hevalê xwe jî pîroz dikin lê êrişên pergalê jî baskıya sistemê jî em tübya birnekim bînin ziman yani derdorê me dorpêj dikin aliyê aborî ve ekonomî ve me asteng dikin ku em xizmet nekin bû gel
لی وی پیواژویا پیشی آمده اف پیواژویا آشتی و جواکا دموکراتیک و دزانن ریبری گلی کرد رزدار جلان پیواژویا دا دست پیکرین گور رحی وی پیواژوی جی امی جیانه که کومینال جی آوا بکن حینه ام جیانا کومینال آوا دکن گلی خواه ریخستن دکن و در رول میسیونا ریبرین خود جهجی پر گرینگ تایبت جی یا شارداریان لی هویه ما مزنن هویه ما بلندن ام گلی خواه باورن حوالی خواه باورن ام باورن امی خباتیم پیش روزه که باش بو گلی خواه آماده بکن gelek spas. سپاس زور سپاس برز عبدالله زیداملا کو هفشاردار باجار مزن یه وانه بو و جعالی دولت و جکارات بو درخسته شو نویده قیوم هاتبو دانین.